tirtu te chibai lek ule hunrei tak kanon chola amaro chu hei kanon le don ta a video te po atam thiang baron post to kan tum thin don ani kan tun la zoram boruak kan thachau ome thina atamarap thlak tak tak te po thil thleng chomek zelani ti chon tun tuma hian tansil nula thina chungchanga Mizoram Police 10 press statement an siam hi ron tarlan kan tum don ani rukdok han longai thaula thil achiang vewin ka ria hemi atang hian zonum outpost sa nithum thachom pani sani chamni le panga dari le chan ve khan pujon sang huna tansil vek pin hena tangin atunum mrena lal chan chui kumsom ni paruk Dr. of Joseph Malso Malet tansil veng pui aizol chu nikhat la som pani sani chamni le panga dar som pakhan le achan vek a an chen in atanga anmamo lam tura achuak chu nithum ta som pani sani chamni le panga thlengin ala holo thu report don ani a malak sak turin police an nge na Zaunum Police outpost sa General Diary a mibo report zi alu ni in theito pa zongzi ngal ani mibo report mrena lal chan chui kumsom ni paruk chu nili tasom pani sani somni le panga atanga ni som pani tasom pani sani somni le panga chung hian police le tansil khotlang te nen tang kapin theitop chu azon ani a hetia mibo zon na kalpui ani la hian mrena lal chan chui sim number 6909104207 le 8259895917 a call detail report CDR tera chuakin uluk taka zirchian ani a CDR atanga abiak thin te chu thozo fi an ni a CDR atanga alandanin mrena lal chan chuai hi aboni hian abiak mi pakhat chu uluk taka thozo fi ani a nima sela mrena bautung changa hian evidence tha omlo awangin chule ngal ani mrena la chan chu ezon na kalpuya ni mek lain ni som pathum ta som pani sane som ni le panga darnga le achan veya puare saldin sanga tansil branch oimen hena tangin MZE football background bula mecha ruang ni om tak an mu thule he ruang mu hi an ni bozon mek mrena lal chan chu ani nge yani anrin thu zonum police outpost a don ani a tanchin hriat thei ani vele ruang mu na hun chu police team in an pan ngala forensic team te po hrilhriat ngal an ni rung omna hi MZE football background atanga mitar somnga borvel a ni in ruang hi alo toi chatan to a inquest uluk taka nei ni in forensic expert ten uluk takin ruang endik na an thok ani pivanal ravi tansil veng pui chuan ruang char chu afunu bo mek mrena la chan chui ani ngei thu afin fi boka police inquest atanga alan danin ruang char chu achiat to awangin le pon lam lang the aliam nu ma eng man mu thailo awangin ati chan dik tak hriat anilwa hetiang ani awang hen ruang chu civil hospital aizola ni som pali ta som pani sani somni le panga khan ati chan chiang tak fin fi ani theinan postmortem examination tura thon ani hematung changa hian vaivakon police station a natural death UD case vaivakon PS UD C number 26/25 ni som pali ta som pani sani somni le panga a register ni in uluk taka ati chan chui zui ani marina la chan chui thina chungchanga inquiry nei ani mek la hian mi engemaza thu zo fi an ni a inquiry atang alan danin marina la chan chui hian nawa pai mek ti thu hriat ani a amai ro chu afa pai na ero hriat ani lo thung marina la chan chui hian pasal nei atum thu le a pasal tur chu po upalampang pensioner ani thu asoi thin te tu then khat nen atangin hriat ani a tin mrena in he apasal tura asoi hi tansil veng khole tu dik tak ani lo thu po hriat ani inquiry an din hel bakhat chu zonum police outpost a ni som paruk thasom pani sani somni le panga khan ko ani a heti mek la hian porel pe ka chu a chen in atanga azon thak thu le Ebenezer hospital pan puyani thu don ani rang takin Ebenezer hospital chon pui pan ngal ani a FSL team tenen RLP ka motor BR number MZ01S 4967 tata nekzon chu rin hlel thila hriat pui tu te hmu lain uluk takin motor chung chu enfi ani a motor chung hun sang sanga tisen kai ni ngai rin chu hmu ani ta a tu thuina kal zela FSL expert team te endik atan 6 ani ta ani RLP ka chu mrenai thina chungchang in namhnoi nge nerin ani ta ka wangin an chenna in chu grant of belief siamin enfi ani RLP ka phone man lai Redmi 8A chu a chena in atanga man 6 ani a
forensic science en laboratory aizol en fi tura thon ani bok nu thui zel na police inquiry a hian marinai phone number sim 6909104207 call detail report CDR chu zirchian that le ani in marinai benhung bertu sim number 7627949735 ni in abia khun hi nikhat tlasom pani sanisam ni le panga dar som pakhat le min samli ani a he sim number 7627949735 nei tu hi porel pe ka tanchil veng pe in samek le kolsip atanga tanchila pem mi in luako samek ani ti hriat chu ani ta a mun sang sang CCTV surveillance camera ang te en fi ani in heta hian tata nexon var BR number MZ01S 49672 marinai ruang tharanda MZU campus tanshila nikhat tlasom pani sane somni le panga khan atan lut ngei ti fin fi ani a he motor hi MZU campus a dakar ni le minute som pari chung a om ti hriat ani bok marinai thina chungchanga hian pupe ka hirin hlel kai ber ani tak awangin uluk taka zir chian zui zel ani a helir thei BR number MZ01S 4967 tata nexon hi ichalan apps atanga alan danin laldu saka lelchun mawbok minga register ni in isom ni pakhat tasom sani som ni le patum khan that ownership nei mek tu joseph lorem moya son of RLP ka kolsip ne na cheng noinga le singriat ashal chon ni a hriat ani mrena la chan chu ithina chungchanga thuina kal zela ruang chorna hmuna tang hian marinai ngong ru ni nge ya rin le aha pariat le ti sen ni nge rin te chu mu chu ani a achunga tarlan motor chunga ti sen ni nge rin le arwang charna hmuna evidence la khom te chu forensic science and laboratory aizol en dikturin thon ngal ani a hriat pui tu le evidence ti sang sang la khoma en dik atanga alan danin mrena la chan chu ithina chungchanga hian poi khoina criminal option ngai hriat ani awangin Vivacon police station a tualtha tu boy zi alu Vivacon PS C number 0826 nisom pasari thlakat sani samnile paruk US 1031 BNS anita ani tu chuikal zela evidence ti sang sang forensic science and laboratory aizola thon te chu nisom ni pathum thlakat sani samnile paruk khan evidence examination report don ani a examination report atanga alan danin RLP ka motor chunga ti sen kai de chu marina la chan chu ti sen nge ani thule ruang charna hmuna an ha mu te po marina ha nge ani ti fin fi ani ta a tin RLP ka mobile phone Redmi 8A examination report chu forensic science and laboratory aizola tangin don ani boka nisom pani tlasom pakhat sani somnil panga khan RLP ka phone a hian pregnancy test kit thalak mu chu ani bok marinai tual thi chungchanga nu chuina kong sang sang atanga lo langta chu RLP ka kumsamruk pani son of RL Damalet tanchil veng pui hi poi khoi tu le mo phur tu berni in mu chu ani henu chuina hian tanchil ueme le FSL team 10 police te theita pa chu apuin awangin anchung SP Aizol district staff te chon nom thuan soini